laipo teli ke jinglong shapanga jinglong bat ka jingkar pang jaga donul jaga Jesus ya ro ya utrai ko hemen ko para ba it ha utrai Jesus Christ kat bangilas tang ya ka jingle riu belai ya ka donul ba ko itam jaga Jesus ilas tang ban pusandru artat ya ka jingkar dor jaga donul ba ko itam jaga Jesus Bad nila raikut banang puson barasya banai dakaba sot na ka Bible ya ka dekot kabahi kayangi siapang ka jinglong jangka donut jangu Chris kabangi puson ya ka jinglong jangka donut jangu Chris ngidang kams ngabutu hadu katno ujisu utrang ya baru kikun ban ya jan badu ban tur shaw minta kasni ngako ban yalam yepi shaka gospel jangu ya anis kaba arpo lai kanamba baro kindup ai burom ya ukun hakaju karukam kumba kiai burom ya upa Jar bamburam ya ukun, buram ya upa, ubalapa ya u. Ya anis san arpulai. Ko himen ko para hakene kasni. Ngako ban puson rengkat batpi. Syapang ka dono jangu Jesu kabade ban yo buram. Kabadon hok ban yo buram. U dono jangu Jesu Christ don ga hok banyo burom nangi iwai pa iwai kaktino bale kakran shai kadar kabayade bad kane ka pang namar kaktino bale ka ang kramba baro kindu bai burom ya ukun hakaju karukam kumbang ya burom ya upa jar bamburom ya ukun burom ya upa ubalapa ya kabam mod habang istang man le riu bale ya ka donol ba koi tamu Jesu ngi burom ya no ngi burom ya ka Trinity ba koi don bon sin ki bri ki berkat donol ba koi tamu Jesu ki ken mau tang ka donol habangi duai habangi puson syapang ka donol jangu Jesu kae ka ba ka hikai ngi ya ka person baro ka we jangu Chris Namar baro ka jingsno baro ka jinglong jongu Jesu kalawan pa naka donut naka jingsle jonga donut u Jesu ulalle eki kamba born jait naga benda kaparte naka donut badam ka jingi jongu Jesu ulas tang ban kring eki briu shawu kring eki nompop shawu Tena kata daw ko himen ko para habang istang ya ka neka jingle ribule ya ka donut ba ko itam jongu Jesus Christ pimde ban shu perkat ke donut ka ba mod ya ka dor jonga jingit donut ka longa da ka shin jonga jingit hoy ka de henry watnum sakut ha kata ka dur jonga donut pideban nang yai shakamat pideban perkat kam yar habapi ang ko donur ba ko tamu Jesu to isne yanga ngiduai ayu ngiduai ko Jesu to isne yanga ko ble ko pa isne yanga ko ble ko mensiam ba ko to isne yanga kane ka de ka jingmot habangi ang ka jingduai ko donur ba ko tamu Jesu to isne yanga ko himen ko para ka donut kalong ka jinglong ka bapang jong mal ki briu kashong hanga badhapi kumno nga yim haka parte kumno nga pinyade bat ki briu kumno nga yide ki briu kumno nga koloy ban maki ki briu baro katkum ka jinglong jong ka donut minta ngis na utu ka donut jongi kam dabiang namar haka donut jongi don born ki jing chakliya ki jing siniu te habangis ngautu ya ka jingduna jong ka donut
ya ka jing tolot jang ka donut ngidang trang yang ka donut jang Jisu ban pentimai ban tautemai ya pen tautemai ya ka donut jangi habangi burom ya ka donut denaga taga daw Jisu ulakwa bangin burom kaneka tin ka krenshai ka daw ngide ban burom ya ublay upa ladangi don ka jingi bad ka jingle burom ya ublay upa ngimban se banai burom ru ya ukon namar ukun ulawan ban penpau hangi ya ka donut namarupa namar ka jingi ka ba pala jung ublay upa ulapa ya ukun siya kene ka partay tinagata ka daw ngi habanang ban burom ya Jisu ngi habanang ban id ya Jisu ngidon kamban le burom ya ka donot bakoy tam jong Jisu ha ka jingim ka jogi te ngidon kamban pelong ya ka donot jongiro kom ka donot jongu ha ka bangidang ay burom shushu habangi burom ya ki briyo jong ka porte ngi persang ban bud kumno ki kren hababi peit ya ki actor ne ki briyo ki badon burom Piru pikwaban bud tenang ya ke nuksa jingim jangi. Kalong hadukat no ko himmen ko para haba ngi paid bad ngi duai hakamatu Jisu. Hadukat no ngi deben trang ben yo lut ya ka jinglong jangka donut. Dei lempa ka jinglay buram. Taminta kas ngi puson. Ka donut ka bade ben yo buram. Ka donut jango Jisu kalong ka donut kabade banyo burom nangi ibay nakata ka daw ngi yai beteng ya ka ne ka jingduai ya ka jingle riubale kabangilas tang na do hindai ha ka balang catholic kumjuru ko himman ko para kane ka jingle riubale ya ka donod bakoy tamu Jisu kalong nagabenda ya baro uno beri udon ke jingin meniniwe beri la phone nga bala kelli nga father ngite ngimpat kindiu ya ka ket shaki ingasen hatong ilong banduai ko himen ko para donut ba ko itam Jisu kabamud ngidang trang ya ke jingir jeng Jisu ngidang trang ya ke jingir jeng oblay uno beri kino ki beri patrang si shaban do yid ya Jisu kilong banduai Om tambang iki Katolik ya baro ki kenon Kristen kilong ban id ya utrai na maru Jisu ulang na gabenda ya baro penslur ya ki vero penslur ya ki ba panjimot na piru penslur ya ki wadnum persamban no o kane ka dega jingri bole tang na gabenda jong iki Katolik ngimde banlo ki bru ki bambat shempang ya ki jingidu Jisu habang istang ban shempang ya ki jingidu Jisu ngin sestang ban yarap ya ki vero ayu try na kerko yapi ya ka neka jimpen kre ya ki ga sembar rokawe ko try Jisu ya iti hame ya ga jingri bole jongi ya ga jingle riu bole ba ga jing duai jongi shaka donyo ba ko itam jome kerko kerdo yangi pensle yangi hikah yangi benang kamburom yame kamburom ya ga jingdon jome ha ga jingim jongi ha ka jingim Kristen jongi ublay ba don bor baro wen kerko yapi uppa badukon Baru men siyem bakoy. Amen.